report. Idol Dennis, good morning and please come in. Idol Dennis. Okay, okay na. Okay, go ahead, Idol Dennis. Okay, ito na. Okay, go ahead, Idol Dennis. Wah, si nagsinang operasyon, si operasyon, si PNP, iti balay giniwayag, iti sa Nicolas, at kami iti pasukin Ilocos Norte. Umuna, iti pasukin, iti paniwayag, iti Pideo, ken iti PNP pasukin, kontra iti may isang lalaki, na 30 years old, natubo iti Barangay Santa Cruz, Ballester, Cagayan, iti natindog, iti niwayag at duwang pebas operasyon, iti nakama nga lugar, iti Barangay 6, San Bautista, San Nicolas. Naalaking ko na, iti may sakit shield, transparent sa sashay, police, barang fire, para sa direta at dapat kinaalang ang may sa pidaso, kahit shield, transparent sa sashay, naglaon ti crystalline substance, may sapay na 1,000 kasubel, minusar, na bretas money, agraman iti may mga pouch, sakya, naglaon, iti may isang cellphone, kung saan iti ito yung transaction, iti palitaan, iti droga. Na kung diskartahin ko na, ito Lawrence, iti motosiklo, so sa rin, iti nakamot sa suspect, na ito kitamutaran, iti sa ikaro, iti magdura, na kurong-kurong. Sigon, iti PNP, nabayagdan ng sigutan, pinadakamot at tama suspect, at nagbalagi, mabay tiniwag, mas operasyon, nakondisparan, bigyan sa kamat ng item, itireta na operasyon, iti PNP. Kaso, sa Prevalence RA 9165, sinagpila kontra, pinadakamat at na suspect. Iti sa Balipay na Banir, may witness ti bypass operation, iti initi Paslawin Ilocos Norte, na nakatiluan si may isang lalaki, may isang waxman, na agtuman ti Patapulog at Dwa, manipod iti Barangay Solbec ng Tubusuna, iti Kamiling Tarlac. Tagwa na pa iti lalaki na ang tono Patapulog at may isa, may isang backhoe operator, at ang Barangay Balbaques, so Karasilo ko sa Norte. Iti Dwa iti may pangarot, na naglako iti may sa pidaso iti pakiriti Cebu, na naglaon iti 0.50 grams, sabayan sila sa barang buyer, iti droga. Segon, iti PAP, kalupay, the small kitchen, transparent pag-say, na naglaon iti white crystalline substance, ang balo, ang dagsen, iti 0.45 grams, then sa sanatan may 1,000 decibel, iti sa ala kadakwada, agraman pa, iti 5 na pidaso, iti alay amo ti caliber 22 kin may sa na unit ti caliber 22 revolver na awanan ti serial number. Kuna ti PNP ni mataan ni barangay officials ikrepiya panakaala ng iti drug evidence yan iti pantong pahit tiniwag na sa nagwag operation. Imbaga ti PNP nga di dua ket magpilaan ti kaso upon the same iti RA 9165 ket 10591 managsakan ti PNP gapos iti informasyon na awat dapat nagbalugi kinagpestigo ti invite na nagwag bypass operation. Iti bagong Ilocos sa Norte, Idol Lawrence, dati panakasilugas ti vice nga wanted person na ang talog-talog pagpasa na taga-barangay Kalnagit, Hawaii, Ilocos sa Norte na siniso na magandang bilag si Warden Pares. Nilipropas mo din po si Active Francisca, iti Pamilikon, iti Batang Ilocos sa Norte. Si akusado, Ketong Samo, iti kaso Maproserid Barder, malating iti sila iti napalpalabas na bulan, iti rekomendaran dito iti pagpiyansa, 200 pesos iti nadakamat na akusado. Sakbay na nai-subli iti korte, pinag-utautan si Warden Aresta, ibalan din medical examination, iti RSU Curimaw, iti Curimaw Ilocos sa Norte, sakbay-pay, na ipasubli iti korte na nagtuudan si kaso si kontra sa nakamatasang usado na ang 20 talumutot pas manipod iti at barangay Kalagit, Hawaii, Ilocos Norte. Kaya ito dito si nagsamang silang sa upon, manipod ang mismo ti PNP Provincial Command, kaya sa iti 24 oras.
Idol Dennis Galicio, Tatak at RMN.